ام بخیر هاتنا چ کەسێ لێدێ ئامادە بووی. ئەنجومەنان نیشتمانین پارتیên siyasî dezgehê şehîda oldarê dînî civaka sivîl rêxistina jinê rehsipiyê deverê yekîtiyên xorta yekîtiyên ciwan e. Mêvanên delal îro 9 sal derbas dibe li ser bûyera reş û tarî ya tîrorkirina şehîdê gotina rastiyê Nesreddîn Birhêk Bavê Ela. Bavê Ela mêrxas bû, xebatkarekî bêhember bû, dilsoz û dilsozê axa xwe bû, dilsozê miletê xwe bû, dilsozê rêbaza xwe bû, rêbaza Berzaniyê nemir. Bavê Ela فرق و جدا تجاری الجم نبو هوالي خو تف ليك ريزي ديتن ريزقتن دا هوالي خو ميوانين دلال تجاري بافي على فرق و جدا نتكرا دناف بيك هاتي دفري دا كرد بي عرب بي سريان بي هردم نريني وي نرینه پارتیاوی دوی افپیک ها تف دستی خو بدنا هفدو یک ریزیا خو چیکن جبو یک ریزیا ما یا نشتمانی و ببی صدم آلوزیا رژیم استبدادی دکتاتوری جبو بروواجی و امی نکاربن رژیم بگوهارن و بیجم و تفازانی بون نمونه گلک بون باوی علا دما 2004 دباکرا ملات و دزگاه خرا نکن و دائره خرا نکن اف دزگه ونا اف دائره ونا ابو نرین باوی علا باوی علاش بو دبستانا برزانیه دا بلند ببو مزن ببو هر دم یک ریزی دخواست چی یک ریزیا کردی به پارتیا ما به و چی یک ریزیا پیک هاته دفره باوی علا رولکی گرنگ هبو دامزراندنا انجمن اجتماعی کردی دا 26 2011 جبر نرینه وی و کما گوتی اف بوند خواست کرد یک بن هگر ام نیک بن ام آلوز بن افو باوی علا جبردگو یک ریزیا مالا کردی بیک آنینا مافی کردایا اوی بی صدام چلو مافی کردات بیک بینه افو باوی علا خوش کبرای هیجا میوانین دلال تیرور کرنا باوی علا نتانه خسارتك بو جبارتيا ويرا نا خسارتك بو ج انجمن اجتماعي كرديرا تيرور كرناوي خسارتك بو جملتي كرد تبدا جبر خوديه قوتنا راسيه بو افو بابي على جبر فكر رامانه بابي على هردم بيكيتي ربو هردم دباكر كرد وعرب فرق جدائي نبو بابي على جبر في هاتا تيرور كرن بقول لك غدار بابي على شهيدة بابي على نامري فكر الرحمن بابي على يري بازا برزاني وبردوان به وامي بردوان بن سروينا ميوان دلال خوشكو براي هيجا اموك بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ناما هوالي شهيد نصر الدين برهيك ام تجاري خونا شهيدي خوش بيرناك شهيدي كرد وكردستان بيرناكن ما باوري بعدالته هيا جبر قضية بابي على دبي بقهي قناعك يا عدالة حقيبه بسطينه وبصدى شهيديك وتشوي بغدري وبصدى كسي هاتي خطفاندن افا ناماما باوريا ما بكاري هفبش هيا كاري انجمن اجتماعية كردي ام چلو في كاري خورد كن چالك كن وك بارتي
باوەریان ما بکارێ ئانیا ئاشتی و ئازادی هەیە ئەفکار چلۆ ببێ میناک چلۆ ببێ پێشە ڕۆژە سووری چلۆکار بێ معارەداک و معتەدەل یا بیر و باوەریێ وا بە قەدیا ئینسانی دوێ دەبێتە هەبێ بیر و باوەریێ وا قەدیا کوردی قەدیا عەرەبی دیموقراتی هەبێ ئەڤە نامامە ئەم بەردەوامن سەرڤێ خەباتێ خۆشک و برای هێژە باوەریامە ڕێبازا بەرزانی هەیە و تجاری ئەم ژێ ناڤەگەرن ژبەر ڕێبازا پیرۆزە یا نەتەویە یا مافێ قەومیە ئەڤە یاک و ئەم کار لەسەر بکن هەڤالێن هێژە خۆشک و برا ئەمسوون دخۆن وەک پارتی دیموقراتی بخونە پاکڕەوانێ کوردستانێ پاکڕەوانێ مە شەهید نسرەدین ئەم ئاخە وڵاتی خۆ نافرۆشین ئەم خەباتێ بکەن بخۆرتی ش بۆ یەک ڕێزیە مالا کوردی چێبی یەک ڕێزیە مالا کوردی ئەوە یاک و مەخلاسکێ ژگەفێ دژمنە تیرۆرێ کەسێ خراپ کەسێ شوفینی ژبەر ئەم باوەرن بێنە ئەم باوەرن ڤی کاری باوەریامە بێژی خۆرتە و ئەم بەردەوامن سەر بێنە ژبەر باوێنەتەوی مستەفە البەرزانی دەماک و دگۆ کار و خەباتێ بکەن کار و خەبات ژ بۆ یەکیتیا کووردا چێبێ هەگەر یەکیتیا کووردا چێبێ وێ مافێ کووردا بجێ بێ و هەگەر مافێ کووردا بجێ بێ وێ دەولەتا کوردی چێ بێ ئەڤە خەباتە ما خەباتە پارتی دیموقراتی کوردستانی سووری ئەمێ بەردەوامن سەرڤی کاری چ درەیە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی دەبێ ڕێزگرتن کارێ وێرە وش قیادا وێرە وش هەموو هەڤالێ وێرە و چ درەیە ئانیا ئاشتی و ئازادیە بێ ئەم بێوی کاری بەردەوام کرد ئەم قوتابیێ دبستانە بەرزانیە نەمرن وەک سەرۆکێ نەتەوی سەرۆک مەسعود دەما بریارە خۆدا گۆ ئەس تەضحیە بە وڵاتەی خۆ ناکەم ئەس تەضحیە بە وڵاتەی خۆ ناکەم لێزە تەضحیە بخۆ بکەم ئەم بێژن قوناغ هاتیە ئەم تەضحیە بخۆ بکەنش بۆ وڵاتەی خۆ ئاوا بکەن ش بۆ ئەم کار بێن مافێ وڵاتەی خۆ بجێ بکەن خۆشک و برای هێژە سەد ڕەحمەت گۆرا شەهیدێ کورد و کوردستانێ بێ سەروەرێوە مستەفای بەرزانی سەد ڕەحمەت گۆرە شەهید نسرەدین بابێ عەلا بێ ون سەر سەرا و سەر چاوا هاتن خۆشک و برای هێژە ئەم ئیرۆ بخێر هاتنەوە دکن هەموو ڕێخستن و پارتیەن ئامادە ڕێخستنên جوانە ژن و مێر تەڤگەرên جوانە ڕەوشەنبیر و نویسکار کۆمیتên مافên مرۆڤ و هەڤالên ڕاگەهاندنê hûn tev bixêr hatin rastî îro rojeke gelekî giring e gavage ev 9 sal derbas bin sor pakrewana qehreman û lehingekî di jiyana xwe tev ji bo xizmet û xebata netewî a milletê xwe de şopan û bi dawî bû pakrewan ji ber vê bi rastî em nikarin jiyana wî bînin ziman lê em karin çend nimûneyeke di jiyana wî de hatin berdewamkirin bi kurtayî bînin ziman bavê Ela dema rejîm xwert bû bi qehremanî bi netewî bi xizmet û xebateke dijwar kar dikir yek jwanakê ber pirsê rejîmê gotiye goger çiyak hebatiye yekê rajê çekê û tu dijî me şer bikey lê bavê Ela netewa û xizmet û xebat kir di zîndanê de netewa û netirsa dozdehê adarê ser gorê pakirwana ji bo Kurdistaneke serbixwe û azad anî ziman bêtirs bê hesabê mirinê bikey bavê Ela di qehremanîya xwe de wek lehingekî bêtirs bi bîr û bahoriyên netewî dibin şoparê baza berzanî û em jî melbat tev da û ew jî û çi keseke xizmet û xebata netewî dibin şoparê baza berzanî de bişopînî wê netirsey ev win qehremanê got îro li vir amade li ser gora wî ê dil sozê netewa berzanî yanî bavê Ela berî rojkê bê terorîstkirin ji mir got bê hêzeke leşkerî em nikarin berdewam bikin li vê şoreşê û li vî welatî de
ایرو دبن سهار بازا برزانی دا پیشمرگ روج و قهرمان روجن گران آمدنا باوی علا امید آوی بو کردستان که سر بخود دبن سها سروک مسعود برزانی دا پیک آنین و ام بهوین نزیک اوی پیک بی باوی علا ند ترساج مرنه و باوی علا او کلیگ هاتنا باوی علا و بو پاکروان نبس وک کساتی که هاتن هوی کسی بله دجمنی کرد تم پیرانا دخوازه هیز و همتا فی ملتی تیک ببی لی ام دبیجن و نکار بی گاوا قهرمانه کی خدمت و خباتا نتوید شوپان دست پیکا شورشه و او ترول و او دجمنی خورد بزانین گل گور دیرو که او ملت تم بنا ماف کریا بلا جر خون بی جبر کو ایرو 100 سال درباست به سر هفیمانا سایسپیکو درباست به و نقش رجلاتا نوین ته گوهرین ایرو ام لسر گورا پاکروانه کینا ام ددما شورشه کی دنا قهرمانه کی که جان خکر قربان جبو خدمتا نتوی او وی ملتی ام باش دزانن ریبازا برزانی و نتوا ملت کرد وید دمن پیش دا او روناک بیش بو همو ملت بندست ایرو ملت که سر آسته جیانی به هجمان خو بهتر مایی به آل و ما پولات ما به جه شرمی اج کوما ما فی مروفا جو همو کسی به مروفاتی درامینی اول هجا براستی آمده بونا و تول سر گورا وی قهرمانی و 9 سال و بردوام کرن و شورشکه دیگه ام بهذین خویناوی قهرمانی ببیرونی جبو خدمتان توا ملتی ما بله ام وک مالبات ام جی دبن ریبازا برزانی جبابو کاری خواه تا پاکروانی خواه تا پیشمرگه خواه روش ام آمدن بچه آوائی به جبو خدمتان نتوا خواه و ملتی خواه راستی ام دبیجن سپاس و سلاف جبو آمده بونوا سلافن گرم جبو دایکن پاک روانا سلافن هجا جبو پیشمرگه و قهرمان بروانیا وی خاطیت کن سلاف سروک هجا مسعود برزانی و مالباتا بنگه گلگر دیروکو افسانا گلی کرد خدمت و خبات و بحورین متم و گش و خورتن جبو آزادیا وی ملتی براستی ایرو ام هاتن سرگورا پاکروانی خواه او پاکروانی که هشو رامان نتوا برزانی سر مده چاندی و ام پی فرشک بونا ام بحورن اف نتوا و اف ملت و آزاد ببی جارک دی سلاف جانجمنان اجتماعی کرد پارتی دموکراتی کردستان سوریا آگا او پاکروان جناف دبو او ایرو بوی رابوا سلاف جبو مالبات پاکروانا سلاف جبو و تفا و انتف بجین تا روژا آزادی بجی کرد بجی کردستان تپاس بو آمده بوناوا پارتی دموکراتی کردستان سوری ما قالبدر نهامین و پاکروان گوتنا راستی ایرو امزین بکن بگمان پاکروان نصرالدین برهت نتنه کسایتی که سیاسی بود به کسایتی که جواتی و خودی رول بود دور دا و کردستان سوری دا بچوناوی وقت پارتی دموکراتی کردستان سوری امگله که پیشان لب هلمتا همو حوالا این جماور پارتی مکاری هیدی ام سیمایی وی ام داگرن لی ام دیسا بجن ام سوز بدن ام او ریچا گو قاکروان نصرالدین برهک جیانا خواه لسردا ام سویر شد شوپینن حتی ام بکن آرماجی گلی خواه لکردستان سوری او کسی دست کره جیگو دست خودریش کرن قاکروان او دست و روژکی محاسبه ببینن و بکن دادگاه و خونا پاکروان و هدر نچی ام دی ساد بیجن سوز و عهد وقت پارتی دموکراتی کردستان سوری و جماوری خواه ام ویره چی بشوپینن تا ام بکن مافی گلی خواه لسر ریکا کرداتی و آزادی و برزانی راستی رو بیرانینا تکو شرکی کرده شهید نصرالدین برهک بیرانینا نهمین سال سر البقریه تیکو شرکی کو گیان قا
كره قرباني دبر قوتنا راستي دا راستي شهيد اول هري نرخن بلند جيانه دا جبر اول دري هر كسي قوقينا خود درجين دبر خاكا ولاتي خدا بارزاني مرخاصي هجايا قو شهيد تمي او كسيكو جي قرتي بن او كسيكو الدناب ما في خدا هري قدر بلندن جبر قو شهيد اول ايكو ريا ازاديه دار ازاديه اب دن خوينا خوا ويكيرهم دبينن ملاتي مي كرد جهمي وهمي باجاران جيخام شلو تاب درويسي تاب ديركي تاب گركي لگي وچلاغا بري خدا نصر گورنا گورن بوشتكي هجا گوشيانا خطرخان كر كره قرباني دبر خاكا ولاتي خدا براسي ايرو روجك گلكي گشا روجك گلكي خوشا ايرو براستي او شهيد ايرو وشاب دبوهشتي دا گوگابا ملتي وينا روجك وصا بشتي نه صالا ويل بري خطينه إيرو نحصل درباس بن سرپکوانیا شهيد نصر الدين برهك شهيد قوتنا راستيه اما فاداريك جيرا جپکروانا تفر إيرو حاضر صوت دنا ملطي خوا صوت دنا انجمان خوا لسر ويشو پي هر امي بردوام بن كسي بخوازي إيرو قوتنا حقية قوتنا راستيه جي نافوي ملطي درخي بتيرور كرني نارابي تيرور كرني أضملت ناشكي يبردوامي بي جي لهنجية وقهرمانية را أم سوزدن هفالي خطفا وملطي خوا أمي بردوام بن دويري دا أمي ديكريزية دا جيب ميرخاسي بكن وأمي ما في مروفي خوا بجيبين ميرخاسي لهردوي لهردري لهردوري امي دنگي ملطي خو بگهن حمو كسي مدكشاير حاضر بنا لگندي كان خبر داي هادي بدري شهيدنا اجمر بويا بروجرام هر سال مسوزا ام سلابك شهيد اخوان ام وفادار شهيدان اجبركو ام بارتيا شهيدان اجبر خاكا كردستاني وفادارياوي شهيد بدارياوي جبوي بلتيوي ام يوم مهبان انتنا وهر تدلي مدبي وتجاراتي تدلي مدبي كردوار وخبات كارتي جلك بلندو ام تميد بيجن مسردين غمزة غمزة هريمي بو وخبات كار وخبات ذكر وتميجي ام حالة جباتي دا آستنجية هريمي لاز ذكرن وبرباز ذكرن نصردين نكسك وقت حركة يقول نصردين كسكي خباتكاري هيجا فدي قوتنا راستي وعم ساساقية شبارتيا ويرا جملتي مرة مارباتا ويرا وشخارجي دفاسن وسپاس بوا بارزاني سالمراندن شورشكاندن رابونش خواشرين لوك او حيرانوك بايزوك مال سيران قها